Sambal challenge bapak dan anak. Steak embe dengan sambal kecap. Hai gengs, welcome back to our channel. Hai. Hai kakak, ini abang mau grillan, mau barbecue tuh. Dan kenapa sih? Ya sini. Dan abang apa sih? Kita ini mau bikin apa nang? Kabur lagi. Oke, jadi mama cerita yang lain dulu deh ya. Kemarin abang tuh pergi belanja dan ketemu steak embe, steak kambing. Dan memang dia feeling sih dalamnya itu pasti kecil gitu loh. Harganya ya lumayan. Memang di sini kan daging kok embe sih, domba, maksudnya domba. Maaf. Steak domba. Dan emang di sini tuh domba tuh harganya lumayan banget, gengs. Aduh, ini gadisnya mama ini centil amat, mamanya begini doang. Ini mungkin agak gini kali, nyamping kakak. Nah, jadi abang udah beli. Memang harganya itu berapa ya, dibilang 11 euro apa 10 euro lah gitu ya, 4 biji. Dan ternyata dalamnya itu kecil banget, gengs. Itu tuh cuma 400 gram. Dan per steaknya itu beratnya, jadi ditulisnya memang 4 potong ya. Dan ternyata berat per steaknya itu cuma 100 gram. Alamak. Tapi abang juga udah beli steak sapi yang lain sih. Dan kali ini kita akan bikin apa nang? Sambal challenge. Sambal challenge. Sekarang kan kita udah beli alright. Ya, jadi mereka akan bikin sambal challenge. Mama sih kalau makan embe itu doyannya pakai sambal kecap. Jadi cuma bawang sama cabe tuh nanti diiris-iris kecil gitu, terus dikasih kecap manis. Jadi ini kakak Sam bakalan challenge bareng abang tuh. Abang, oi. Halo bang. Halo bang. Jadi abang mau bikin sambal favoritnya dia seperti biasa, sambal andaliman. Dan Samantha bikin sambal apa nang? Sambal apa, tomaten, sambal tomat. Sambal pakai apa dong? Paprika. Oh, pakai tomat, pakai paprika, apalagi? Oder zusammen einfach. Bawang putih, garlic, knoblauch. Ya, ich nehme auch Knoblauch Oke. dabei. Buat kalian yang nyariin kocik lagi bobo di rumahnya Inang, nanti sih kita kesana ya. Oma, iya di rumah Inang. Sebenarnya nggak ada planning dia bakal nginep di sana. Kebetulan kemarin kita main-main ke sana dan dia tidak mau pulang, dan Inang itu paling sedih kalau ngelihat cucunya sedih. Jadi dibilang ya udah nggak apa-apa kocik di sini. Terus kalau si dua gadis ya mama bilang enggak lah, dua gadis ikut pulang. Mama kan ya nggak, kasihan lah Inang ya sendirian. Maksudnya mamang sih, tapi you know lah, jaga anak. Mama aja tahu tuh segempor apa jaga 3 anak ini. Walaupun mereka tuh ya diem aja sih, cuma tetaplah hambur sana hambur sini gitu. Jadi mama bilang ke Inang nggak usah, si kocik aja, next time mereka berdua lagi giliran kayak gitu. Ya wis, abang udah nge-setting barbecue grillnya dan let's go sambal challenge ala mereka. Yummy. Dan seperti yang kalian lihat, ini itu cobek yang mama beli ulekan. Minta unboxing cobek tuh, cobek baru. Satu lagi, Samantha mau yang ini, yang terang ya? Ya. Wah, ini batu asli. Ya ampun, sayang aja bentuknya kayak tumbukan gini. Bagus banget kan? Ih, ya ampun, coba bentuknya bener-bener kayak cobek gitu ya. Pasti lebih cucmei. Hai. Jetzt machen wir Sambal. Sambal challenge. Tuh, apa aja di sambal? Ada ini. Tomatos. Menti juga bikin sambal. Entschuldigung. Menti sambal. Aber dafür mache ich richtig viel Tomaten. Ja. Oh, dia pakai garlic sama tomat. Tuh, sambal challenge bapak dan anak. Wanginya. Dan sekarang mama bakalan bikin sambal ala mama. Jadi ini ada cabai hijau dan cabai merah.
Jadi ada bawang bombay, kecap asin dan kecap manis. Ini sambal kecap. Memang paling cocok buat daging embek. Zwiebel. Kamu mau pakai bawang? Ya ambil lah. Ja. Ini mau potong kecil-kecil dah. Hoffentlich wird die gut. Dan ini sebagian mama biarkan dia besar-besar biar enak kalau digigit-gigit gitu. Sekarang kita potong cabenya. Ini kayak main masak-masakan, gengs. Lalu kita masukin kecap asin. Was machst du für Sambal? Mit soya bit kecap. Lalu kita kasih kecap manis. Kita aduk-aduk. Ini Ich gehe kurz erstmal Hände sambal waschen. kecap buat makan embek nih, cucok meong. Wih. Jadi kita bakalan makan dengan 3 jenis sambal tuh. Kehebohan. Good, oder? Yummy. Dan ini dia steak embeknya mama. Ih, makasih bang. Nggak sabar mau makan. Spare ribs. Wow. Sedapnya. Brauchst du Kartoffel? Das nimmst du mir ab. Genau. Für euch zwei? Aber das Messer bitte. Ja, Entschuldigung. Si Zoe nggak mau ikutan ngevlog. Zoe mau di dalam sendiri dia. Käse. So. Gimana Menti? Yummy. Yummy. Enak Menta. Enak banget. Kita cobain embeknya. War ist voll gut. Genauso den Lammfleisch. Ya. Ini sambalnya Menta belum. Hallo. Zoe makan di dalam. Udah nah. Enak sambalnya. Sambalnya Menta enak. Sekarang kita kasih sambal kecap. Oh, kita perasin sedikit jeruk nipis. Biar makin seger. Nih gengs, tuh. Ini kalian lihat steak embek dengan sambal kecap. Selamat makan. Kita makannya lesehan ya. Und wie schmeckt dir das Lamm? Voll gut. Voll gut, gell? Wie ist das Lamm ganz gut oder ist noch passt? Medium ya. Medium, passt. Steaknya medium, ini di grill sama abang. Kalian lihat, wow. Tuh dia masih pink-pink gimana gitu, tapi ini asli enak banget. Enak kan San? Ini kakak Menta seumur-umur belum pernah makan embek. Sekali cobain dia langsung suka. Dia jatuh cinta sendiri sama sambalnya. So, krieg ich noch was Brot? Ya ampun, rasa dagingnya lembut banget. Ja. Mama cobain sambalnya Menta. Der war gut. Hat Papa gut gemacht. Aber doch gesagt. Mantep Menta. Oh, mein Sambal ist voll gut. Iya. Ini. Wah, steak. Das Beste. Wah. Geil.
Bahagia banget. Würst du haben? Minta mau sosis? Ja. Ja, die sind schon fertig. Soße. Sosis. Minta bangga banget sama sambalnya. Gimana? Mantap. Enak ya? Enak. Mama cobain steak ini ya. Medium. Maknyos. Pedas. Saya minta sambalnya andaliman. Cobain sambal andalimannya abang pakai sosis. Jago kali dia bikin sambal. Mantap. Papa, hast du schon meinen Sambal probiert? Papa cobain sambalnya Menta, Iya. enak banget loh. Ja, schön. Dia bangga sekali dia. Wahnsinn. Gut. Enak. Dabei mit einer Zitrone gestampft dabei. Limette. Senang dia sambalnya enak. Kleines Stück gleich. Zoe mau lagi. Steak sapinya kurang endul. Kualitasnya kurang bagus. Dia nggak empuk. Pedasnya rep. Das ist über Lamm gut. The best lamb. Ihr habt wirklich recht, der Lamm ist voll gut. Daging dombanya the best deh pokoknya. Juga kenyang. Sie hat zum Beißen gell mit dir. Nächstes Mal kaufen wir wieder bessere Stick. Habe ich ganz gut gemacht. Aber. Und wenn ich so denke, wie ich so klein war im Moment da, hätte ich träumen können von Steak. Die Eltern hätten nie gekauft. Pedas ya. Makasih sayang. Kasih. Sama-sama. Pussy. Muah. Aduh pedasnya. Ich hab Sambal. Kleine Sambal, was denn? Kleine Sambal. So viel Chili. Thank you for watching, gengs. Thank you for watching. Bye bye. Boah, enak banget.